ngurwa no kumva ko Kinshasa yagabye igitero hehe Igoma kandi ku ruhande rwa Kinshasa nubwo rwose kuri target byagenze nabi abavuga ati ariko niba natwe bamaze iminsi baturasa Kinshasa natwe tukaba tugejeje ibitero Igoma tunerekanye ko burya na Goma twagira ute twayifata yego cyangwa se twayirasa ikigomba kubaho rero cyangwa se ikigomba gukurikizwa n'abantu bagomba gutegereza ibi bintu biraza kugenda bite ibintu biraza kurangira bite ubwo rero buri ruhande harakora technique na tactique mu bintu ntegereje ngiye kureba international community iravuga bisha umukozi wabo ntibaceceka komesha atandukanye ya drone nakubwiye ko bafite amafaranga yo kuba bagura drone zitandukanye ariko nimba babashije kugera kuri drone itabonwa n'iki n'ibyuma by'ikoranabuhanga ariko ikica abidakwiye kwica inzu zegeranye zaho bari bayitumye uri kumbwira ko aho harimo agaki AFC 23 ntabwo ari leta iri legitime n'abantu bakiri kwishakamo imbaraga n'ubushobozi sibyo ariko uko iminsi yicuma bazagenda babigeraho n'ubwirinzi bukomeye cyane byose bazabigeraho iriya ya Kinshasa ubwo yaje nyine yashyitse byenda ntibafite ikoranabuhanga ryayiburizamo ariko intego zayo zakoze kuri Kinshasa kirani ikirego gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa ibi byo biranasigara leta ya Kinshasa hanze ririya ni ishyano leta ya Kinshasa ibikoze ubwiye ngo ikibazo si izo drone zihenze ikibazo si ingendo zikora ikibazo nicyo zigiye kugeraho reka nkwereke Sam nakubwiye ngo intambara yararangiye wanga kubyemera nibwo itangiye aho reka nkwereke ukuntu intambara yarangiye nta na santimetero n'imwe Kinshasa ishobora kwisubiza kugira ngo ubwire ibintu ndi kukubwira ko mbikubwira kandi ari byo abantu bose bazabirebesha amaso tumaze n'igihe kirenga imyaka 2 ibintu tubivuga ni cyiza kitagaragarira amaso intambara yararangiye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hoteli urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho Fabula Hoteli ni igisubizo ku batugana dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati intebe zo muri salo ibitanda na matera TV stand intebe zo muri jaride intebe zo muri salle à manger izo kuri piscine garde-robe ibitanda by'abana intebe zo kuri comptoir ibikoni bigezweho ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye design yose ushaka turayigukorera ahantu bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hoteli wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fabula Hoteli igisubizo ku batugana. Reka nizere ko umeze neza cyane wowe udukurikiye aho uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda uhawe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho haba ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Nge nitwa Gakire Samu ndi kumwe na Robert Sympathique tuzindukanye amakuru menshi utari buze gucikwa ari buze kwibanda cyane cyane ku bitero bya leta ya Kinshasa bikomeje kwibasira abasivile muri eneo cyangwa se mu bice bigenzurwa na M23. Mu minsi ishize twarabivuze twagiye tuvuga ibitero bigiye bitandukanye ariko cyane cyane igitero cyagarutsweho ni igitero cya drone cyahitanye umuvugizi wa AFC M23 mu bya gisirikari Colonel Wiringoma aricyo gitero cyavuzweho cyane. Ibi bintu rero noneho byabaye nk'ibihindura isura. Ati byahinduye isura gute? Twumvaga ko FARDC cyangwa se Tshisekedi yakoresheje ibitero bya drone akica abaturage iminembwe. Akarasa za Rubaya. Yego. Akarasa he na he.
tukavuga ati ariko buriya Tshisekedi kubera iki arasa muri eneo z'abaturage, kuki abadatera ku birindiro by'ingabo, ati noneho Goma cyangwa Bukavu ho ntago yahagera. Sempa ibi bitero bya Tshisekedi ubu noneho byahinduye isura. Nyuma y'uko M23 igiye buri munsi imanura indege, amadrone bari barayamazeho, biravuga ko Tshisekedi ngo yikojeje hirya noneho atanga ikintu bita, aravuga ati igihugu cyose mu gitware nimushaka mu indege imwe, yego igihugu cyose mu gitware mu kijyanire, ariko mu binkorere mu indege imwe radar zidashobora kubona, zidashobora kudetekitinga ku buryo noneho ndi bwikorere utuntu twanjye. Indege biravugwa ko ngo hari umuntu nende kubaza nkamwaneza ubwo none ubwo iyo ndege kuki batayimanuye, arambwira ati nkuko nayihenze n'ibisasu byo kuyimanura nabyo birahenze, biri hejuru cyane. Iki gitero wabikurikiye, nabonye M23 yihanganishije abahasize ubuzima, cyane cyane harimo umukozi wa UNICEF ngo ni wa UN wabiguyemo, umuzungukazi yishwe na Tshisekedi, yego umufaransa kazi, yego yishwe na Tshisekedi, kandi izi ndege ushobora nko gusanga ari nk'ubufaransa bwazimwe. aho zavuye hose. Reka dutangire tuvuga ko leta ya Kinshasa ifite miliyari 5 mu madolari, yego ni budget y'igisirikare mu gihe cy'imyaka 5. Harabona nabonye bibeshye baravuga ngo ni miliyari 5 ngo bagomba gukoresha budget yabo mu mwaka. Oya, ni miliyari 5 mu gihe cy'imyaka 5. Bisobanuye ngo buri mwaka Kongo ifite budget ya miliyari mu madolari ya Amerika yo gukoresha mu gisirikare. Papa, reka dufate ko drone imwe ishobora kugura ibihumbi 20, hagati ya 20 na 50 by'amadolari. Nushaka kubigira ibihumbi 100 by'amadolari, umuntu afite miliyari y'amadolari, ubwo yagura drone zingahe? That's one. Ikiza gihari rero, yego wowe uri kuvuga ngo iyo drone irahenze? Irahenze cyane. Nanjye simpakanye ko yari ihenze. Mu guhenda kwayo, kuko nimbi drone none ibasha kuza ikagera Igoma. Ukuntu kuvuga ko Tshisekedi ubu yamaze kubona umuvuno wuko ibi bice bye ashobora kugenda byisubiza, kandi no kuvuga ngo urabona bari gutagetinga. Byari ko turi kuvuga izi drone ntabwo ziri kuza ziri gutagetinga, ziri gutoranya. Yego, ziri kuza zishaka abayobozi bakuru, kujogora zitoranyamo. Biriya wowe ntiwite ku guhenda kw'iyo ndege no kugira gute. None se igitero cyayo ntubonye abantu cyahitanye 3 nabo ubwabo ni abakozi b'umuryango w'abibumbye bari bibereye mu kazi, ariko bivuga ko atari bo yari yijisha. Sawa. None se ukuri kubibona biriya byarangiza intambara biriya? Ahubwo dore igisubizo ngiye naguha. Ibi byose uri kubona, ubu drone bwose uri kubona, ni ikimenyetso cy'uko intambara yararangiye. Intambara ahubwo yatangiye. Umva nkubwire, yararangiye bongera kugaruka. Umva nkubwire, ririya ni ikoranabuhanga bari gukoresha. Iri koranabuhanga ni ukuvuga ngo ubundi drone zibamwe amoko atandukanye, zinagenda ibirometero bitandukanye, zinamara igihe gitandukanye ziri mu kazi cyangwa se ziri mu kirere. Noneho ziba zitandukanye, nawe ukazigura bitewe n'ubushobozi bwayo n'imbaraga ifite n'imyaka, byose bihuze nta kibazo. Ariko rero ibanga rya drone niriye, ntabwo ari ikintu bita drone n'amafaranga igura n'ibirometero yagenda cyangwa iki. Ibanga rya drone ni ukumenya gukoresha iryo koranabuhanga, kumenya kuzikoresha. Nimba wowe ushobora kugura drone y'ibihumbi 100 by'idolari, ariko wowe ugiye kuyikoresha utayituma ku ntego, ubwo se ubundi bwukoze iki? Ngaho nawe tubwizanye ukuri, uretse nyine kuza tukavuga ngo drone z'ibikorwa by'iterabwoba. Nimba bivugwa ko iyi drone yari itagetinze Kabila, Joseph Kabila, niko bivugwa. Yego, imuhushije ite? Ubwo tuvuge ko yamuswase itasitanarashaho ari byibura baba barashiwe, cyangwa se aho bita ko yarari cyangwa ku rugo rwe akarokoka. Yenda tuvuga ati wenda ntiyarahari.
ahubwo nimba barashe ahantu hari abakozi b'umuryango w'abibumbye Kinshasa iguye mu ifitanye ikibazo. Mu magambo make uzi ko Kinshasa yamaze kwitega ibisubizo byose muri Amerika no kuri Amerika. Ariko bari abanyaburayi iyo baje bo baza bameze nk'abantu bari netere badafite aho babogamiye kandi bagakwiye kuba barwanya ibikorwa bya AFC 23. Ubu ni na mpamvu muri Kongo hasohotse ikintu kivuga ngo ubu twebwe turi kumwe na Amerika gusa, abanyaburayi ndetse na UN. Ubu ngubu utazajya aza yamagana u Rwanda afata ibihano nk'ibyo Amerika yafashe, uwo ngaho ntawe turi kumwe. None inyuma y'uko babitangaje bahise ko batangira kugaba ibitero nyine hari abakozi b'umuryango w'abibumbye. None se ko abanyaburayi yabimye amabuye? Ibyo ngewe ntabwo mbizi, ahubwo coincidence, uruhurirane. Ni gute Kongo itangaza ngo twebwe umuntu utazakora nk'ibyo Amerika yakoze igahana RDF n'abasirikare bamwe mu bakuru. Ati no kuvuga ngo dutegereje ko mwebwe Uburayi, Kayikwambere gani nawe wabivuze, dutegereje ko mwebwe Uburayi na UN mukora nk'ibyo Amerika yakoze kugira ngo namwe tubagirire icyizere tubone ko ibintu ari byo bishoboka. None rero abakozi b'umuryango w'abibumbye ari nabo babo banyaburayi batangiye kugirirwa gute? Kugirirwa nabi. Njyewe uko mbona aba bantu barashweho, yego, uriya mu Fransa kazi akanahasiga ubuzima. Mbona bwabaye nabyita ko ubuswa bw'abarashishije indege. Urakoze cyane. Ngiwe rero nakubwiraga nti wisugaruka ku kintu nyine nashaka kugushaho. Ntabwo ikibazo sinzi nimburi ari we wari target. Nanjye simbizi. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ikibazo si izo drone zihenze, ikibazo si ingendo zikora, ikibazo nicyo zigiye kugeraho. Reka nkwereke Sam. Nakubwiye ngo intambara yararangiye wanga kubyemera. Nibwo itangiye aho. Reka nkwereke ukuntu intambara yarangiye. Nta na santimetero nimwe Kinshasa ishobora kwisubiza. Kugira ngo ubwire ibintu ndi kukubwira ko mbikubwira kandi ari byo abantu bose bazabirebesha amaso. Tumaze n'igihe kirenga imyaka 2 ibintu tubivuga ni kisa kitagaragarira amaso. Intambara yararangiye. Kongo ntirabasha kwisubiza na santimetero imwe y'ubutaka. Ubu ngubu ikibazo gihari ni ikihe? Wibucyara ikiganiro ubushize duherutse gukora. Ariko hari abajya bafata mu bihura ariko. Nta kibazo. Hari ikiganiro duherutse gukora Menya Riva yatwagikoranye. Icyo gihe twagarutse ku kuntu Amerika na UN Security Council iziranzego zindi. Twagarutse ku kuntu zatangaje ko u Rwanda RDF ngo rugira ingabo hagati y'ibihumbi 4 n'ingabo 7,000 ku butaka bwa Kongo. Sibyo Samu? Turi kumwe nawe hano. Hari umunsi umwe twakoze ikiganiro. AFC 23 yakoresheje pass abasirikare barenga 7,000. Yego. Turi kumwe rero hano. Yego. Turi abantu bakuru ndi tumaze dukora ibi bintu abadukurikira ntibadukurikira. None se Sam, ibuka nawe pass zose za AFC umaze kubona isohoye nk'abasirikare 1000 bingahe? Bigera nko kuri 30 njyewe. Urakoze. Abafashe Goma na Bukavu ntibarimo. Bo bari bingahe? Bavuze ko igihari rero. Niyo wafata ingabo 7,000 hagati ya 4 na 7 biti za RDF ku butaka bwa Kongo zigataha, hasigara ingabo zirenga 30,000. Ese ujye umenya ko iriya mibare bajya bestima ijya guhura n'iya FDLR? Iyo bavuga ya RDF bihorere. Ariko nta kibazo bari kibavuga ibyo bashaka. FDLR bwira hariya icyayo no gukubitwa. Uri kunyumva? Nashakaga kukumvisha ko niyo zino ngabo biti za RDF bavuga ziriyo. Uranyumva neza? Niyo byaba ari biyo. Uwazikurayo nonaha. Muri Kongo hasigara 30,000 za AFC 23. Zizajya he? Niyo mpamvu ibintu byamaze guhindura isura. Kandi uko bibona kose, yaba Accord de Washington, uko buri ruhande wabona rubyitwaramo, ndureba bino Kongo igenda yiriza ngo Rwanda terwubahiriza amasezerano, bo batareba ku byo bagomba kubahiriza. Byihorere. Ibivugwa byose babanje kurangiza ikibazo cy'u Rwanda, babanze bumvisha u Rwanda ko rugomba kugira ibyo rushyira mu bikorwa. U Rwanda narwo ngo ni pressure babyita pressure. Ariko wibuke ko Kongo nayo hari ibyo yasinye. Ubwo uko bashyira pressure ku bandi, Kongo niba nta kiri kubikoraho yitegure pressure mu gihe cyayo. Ikintu gihari
kongo hari ikintu bajyaga bagira. amerika ubu iri kubwira kongo ibyo mwashakaga ko dukora ku rwanda sanctions yego twarazikoze and then FDLR rero sasa Oya, ntabwo babahereye aho. Bababwiye bati mwabonye ko na RDF twayihannye bati niki arangije rero aravuga ati okay RDF mwayihannye nibyo ariko ntabwo bihagije, n'abandi bagende hariya bayihane, ariko se biraza gutanga iki? Biraza gutanga iki? Guhana RDF si igisirikare cy'u Rwanda? Nona byafashe iki Kongo? Basi se byayihaye ikihe gisubizo? byayihaye iki? Gutsinda urugamba. Uruhe rugamba yatsinze? Musumvishe itatangiye kugera Igoma. Itangiye kugera he? Igoma. Sibyo twari turimo? Sibyo turimo? Ntiwabonye ko drone zageze Igoma? Gusa ubwo wa mugambi wa Tshisekedi wo kuzatera u Rwanda urumva Buretse nkubwira ariko, buretse nkubwire. Ibyo gutera u Rwanda byihorere. Wowe waza gutera u Rwanda. Njye ariko mbireba nk'umusivili. Nyine waza gutera u Rwanda. Usize nawe ubwawe ibice biruta u Rwanda 3-4 barabitwaye. None urabona iriya drone itari bubyisubize. None se reka nkubaza, umva ikintu kizabwo nshaka kumvisha jewe. Wabonye ko drone yageze Igoma? Yego. Bikubera ikimenyetso cyiza cyuko drone yagera ni Kinshasa. Nangize ngo cyuko yagera ni Kigali. Ariko Kigali uri kuhajyana ko intambara iri hari muri Kongo kari ba Tshisekedi bahanganye byabo. U Rwanda rwihorere. Tshisekedi avuga ngo risasi moko moya. Risasi moko? Umva nkubwire wowe. Bari yabo bihorere bari mu zabo. U Rwanda kuri iyi si. Bano n'iki gihugu cya Kongo kitaratekereza na drone bataranasobanukirwa icyari cyo. U Rwanda rwakoreshaga drone mu gutwara amaraso. Rugeze amaraso kwa muganga ku barwayi we. Mujye mureka kwitiranya ibintu. Nujya kuri ibyo amadrone reka bare bakongomani bose bahangana izabo. U Rwanda rwugira ute? Urwihorere. Mu gihe bo bakiri gutekereza muri ibyo menya hano mu Rwanda zihakorerwa. Ariko ibyo uri kumbwira ni biki? Iri u Rwanda ntajye ngongera kigituranye na New York. Byakiyobeye. Abo bahanganira iyo ngiyo ahubwo ndakubwiye ngo uko drone wabonye yageze i Bukavu, yageze Igoma, hitumenya ko ni Kinshasa yagerayo. Oya ntabwo drone yagera Kinshasa. Kinshasa irarinzwe. Icyo ni kimwe cya kabiri rero. Nakubwiye ko intambara yararangiye kandi na Tshisekedi yamaze kubibona nta na santimetero imwe yakwisubiza. Perezida Trump yamaze gutangaza ko intambara muri Kongo yayirangije. Uri kunyumva neza? AFCM 23 Corneille Nanga yavuze ko intambara yarangiye, intambara basigaje bakomeje kurwana n'intambara y'iki y'iterambere. Muri ibyo mvuze hari utaravuze muri abo bantu ko intambara yarangiye. None se umuturage w'Igoma wabonye drone ziri kumisha amabombe mu mujyi rwagati, uwo ngo aziko uramubwira ngo amahoro yaragarutse 100% byumve. Ariko 100% ribaho. Wese aho gategereje 100%. Yabanje agashimira Imana 20% amaze kugira. Icyo nicyo kibazo. Ntabwo baragera mu gihe cy'amahoro. Bageze igihe cyo kurinda ahantu bafite kandi barakiyubaka. Ndagira nkubwire ko Uburusiya urabuzi drone zijya ziburasa. Turi kumwe? Hoya na Israel bari barayirasa. Israel urayizi? Drone ziraharasa. Ni nakubwiraga yuko nyine ni Kinshasa drone zaharasa. Amerika ko zitajya zihirasa. Inki? Amerika. Ariko irashisha drone. Nzuko kitajya zihirasaho. Nta Amerika, ubutaka bwa Amerika se buri intambara. Uzumva afite nabwo bwaraswa birashoboka. Ahubwo uzumva bishaka azatume drone ye ku butaka bwande bwa Amerika. Ubishaka rwose uwumva bishoboye azafate drone yahagurutse mu gihugu runaka ajye kurasa muri Amerika. Gusa Ben Laden yarabikoze nundi wumva yabikora. Ariko ntiyayiturikije hanze. Yari umunyamerika rega burya baranamurenganya. Uri kubyumva? Ni nabo bari baramwigishije baramuhaye n'ubuhanga bwo kazabikora. Rero ndagira ngo ubwize kuri ubwo wumva bishaka azagenda bikore. Ariko ubwirinzi bubaho. Urumva?
ibyo we bakubwira ngo gutya na gutya gutya na gutya, we ubanze wumve ko nk'uko ahantu hose ku isi haraswa n'igoma haraswa, turi kumwe kimwe n'uko abari Goma nabo barasa Kinshasa. Ibyo byo rwose ntukabigireho ikibazo, nta sakirirego ibirimo. Biriya rero nta muturage ukwiye kubibona nka byacitse, ahubwo isi yose noneho yajyaga ishishinganya ku bitero by'amadrone ya Kinshasa byibasira abaturage, noneho ibitero bya Kinshasa birenze abaturage. Uzi ko bimaze igihe biri mu baturage, biva mu baturage bijya mu basirikare ba AFC 23. Lieutenant Colonel Wiringoma urabizi ko yamaze gupfa yishwe n'ibitero by'amadrone. Ngaho bidahagije babigabye no ku bakozi b'umuryango w'abibumbye. Urumva ibyiciro 3 bimaze kwatakwa n'ibitero bya drone za Kinshasa. Yego. Ngaho yasi nikomeze iceceke, ya communauté internationale nikomeze iceceke. Nge ntegereje ko n'igihugu cye cy'Ubufaransa kiza guceceka, ntegereje ko UN iza guceceka, ntegereje ko HCR iza guceceka, ntegereje ko baza guceceka inyuma y'ugutaka kwa AFC 23 babereka n'imirambo y'abakozi babo bapfuye bishwe n'ibitero bya drone za Kinshasa. Ese uri kugira ngo ibintu biroroshye? Ntabwo uzi ko Kinshasa igigenda abacanshuro rero bari gukora akazi ubusasa. Ubo bacanshuro nibo bagezweho. Abacanshuro ntabwo bari gukoresha drone se. None se drone ni umurundi uri kuzirashisha, ni FDLR, ni umuzarendo, ni FARDC. Mu magambo make urabona ko bari gukoresha ubutasi burari kayiki. Ni nk'umuntu ushobora kuba ari kubahamagara kuri telefone agahita abwira ati uyu mwanya tuvugana Joseph Kabila yinjiye hano. Urango na Wirisha yagambaniwe kuri phone. Yego. Niko babigenza. Ari umuntu wamutanze rwose ati hano. Arahari hano. Tuko hapa. Urabyumva? Zira telefone za smartphone rwose ahantu hageze umucanshuro barabatrackinga nabi cyane, bagomba kubyitondera. Rero Samu, nimba Kongo iri kwica abasivile ikajya mu basirikare bakuru ba AFC 23 ikabica, ikajya no mu bakozi b'umuryango w'abibumbye ikabica, ire kurwana intambara y'ubwiyahuzi. Ariko sempa iyi gahunda ya Kongo ntiyaba ari yayindi twatiri kuvuga yo kuzagenda itoragura iyi AFC M23 itoragura mwaba abayobozi abasigaye bose. Ubu ngubu kuri iki gitero target ya Joseph Kabila Kabange, urumva? Target ya Joseph Kabila Kabange. Samureka nongera ngo subiriremo ibyo nakubwiye. Ishyano ryaraguye kuri Kongo, bakwambuye buriya butaka, bakwambuye ubutaka nk'ubwo AFC M23 yambuye leta ya Kinshasa. Udafite imbaraga mu bya gisirikare zo kubasha kongera kubwambura, ujye uheba biba byarangiye. Ushaka utazifite ariko ufite amafaranga. Umva wowe miliyari 5 si mu myaka 5, icyo gihe uko Kongo izaba iri kugura izo ntwaro, M23 izaba iri kubaka kariyeri. Baze bahasenye. Ibyo kuhasenya byihorere, basenye byagezweho. Ibyo kuhasenya ndakubwiye ngo gira ute byihorere. Colonel Nanga Bigoma ntabwo ari haba, niho haba. Manzi biri ni haba si haba. Bertrand Bisimon abahehe, niho bari. Guverineri Erasto abahe, bose Kaniki abahe, hariya bose si hariya baba. Makenga abahe. Ako Makenga ntabigoma. Colonel Jimmy abahe, bariya Makenga we ni Bagaceri babahe, Banzenze babahe. Baba hariya muri buriya butaka bwa Nord Kivu na Sud Kivu. Kandi imitwe yabo iriho n'amafaranga. Samu wowe buri munsi nturi kubona pasi z'abasirikare bari gupasinga. Nongere mbigusubiriremo, ubutaka AFC M23 yafashe byararangiye, nta uzabisubiza inyuma, nta uzabihindura, nta uzabubambura, nta ntambara nimwe izabo bakuramo hariya bari, nta uzahabakura. Ahubwo ishyano bigiye guteza iyi system ya drone izajya igera Goma nabo bayijyana Kinshasa, igera Goma bayijyana Kinshasa. Urabona ko babanje guca intege Kisangani, kubera ko kuza gushyira depo y'amadrone n'ikibuga hariya Kisangani bura no guprotectinga za Katanga na Kinshasa. Uri kunyumva? Noneho rero nimba uzi ko AFC isigaye igaba ibitero kuri depo z'amadrone bakazisenyagura Kisangani, bimaze kuba inshuro zirenze imwe, bakitangira nayo matangazo, wumve ko nabo bari guca inzira umutego bafitemo hagati bari kuwukuramo.
aho drone nibamara nabo kubasha kugenzura Kisangani nibiramuka bishobotse, urumva ko nabo bari gusatira ahantu bahagurukiriza drone zagera i Kinshasa neza. Abantu bagomba kureka imikino. Abantu bajya batekereza ko biriya bintu byo kuma Kisangani harashwe bakabitwara uko bashatse, kandi gato yababipfobya babifata nk'akantu gato. Igisobanuro cyabyo bazacyumva Kisangani yavuyemo. Ndagira nkubwize kuri AFC M23 Kisangani nihagera ikagira ukuntu ya block izajya yimanukira yisanga ijya he ikomeza aho ishaka. nagize ngo ijya Kinshasa. Uranyumva? Kinshasa Rero Kinshasa nayo ubwayo drone zayikoraho, ariko reka turebe nkuko nabikubwiye. ariko kubera ko Kinshasa sempa ifite ibishoro ifite ibishoro, drone niyo bazirasa ubundi bahora bazirasa igura izindi. Kinshasa ni leta, sinabikubwiye. Kinshasa ni leta. Noneho Kinshasa nta nubwo ari twa tureta tw'amafuti. Kinshasa si twa tureta tw'amafaranga, ni leta ifite umutungo kamere, ifite umutungo kamere, ni leta. Ubundi Kinshasa, Kongo Kinshasa irakize cyane. Nimba uherutse kumva ijambo rya Perezida Paul Kagame, yanagarutse ku bantu bamubwiye ko ngo ashobora kuba atari umukristo neza, bamubwira yuko ngo u Rwanda nta bukungu rufite, utuntu twinshi turi aho ngaho, bashaka kugaragaza ko Kongo yo ifite ubukungu, ko mu by'ukuri ahantu hari ubukungu ahandi hahita ko haburizwamo. Buriya abantu bose bafite ubwenge nk'aba Abanyafurika bacu bafite ubwenge bagakwiye guhita ko bagerageza kumva, bakibaza ukuntu abo Banyaburayi n'Abanyamerika bagenda bagashyira ubwenge bwabo n'umutima kuri Kongo. Ni urugero kubera yuko ifite umutungo, ariko Kongo ikaba aricyo gihugu kimaze imyaka irenga 10 cyangwa 15, imyaka irenga 10 cyangwa 15, ndetse ni hafi ya yose y'ubuzima bwabo nta mahoro bagira, nta mutekano, kandi ubwo butunzi n'ubwo bukungu bavuga koko buragera kuri ibyo bihugu byo birabubona. Kongo igakomeza igatindahara. Noneho twa duhugu tumeze nk'u Rwanda nyine tukishyiraho systeme yatwo, tukishyiriraho accountability mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ariko sempa njyewe buri gihe ni ikintu mpora nkubaza. Yego, aya mafaranga yose ndabizi neza ko Tshisekedi amaze gutanga akayabo. yego, kuri no ntambara. Aya mafaranga yose Tshisekedi ahora azana, sinzi tageti ye, ariko tageti ibyo ari byo byose ni ukwisubiza ibice AFC M23 yamwambuye. yego. Umbwira igihe bazaniye aba Barundi ba Mukamutako, Iyi nawe umva ahantu ubutangiriye, ariko barani ba Mukamutako rwose ntukajya ubangira. Yego, aba Barundi igihe baziye kandi barishyurwa. yego, Bo FDLR yo sinjya nyibara barabadobuse, bimeze nk'umwana uri mu rugo urwana kugira ngo baze kumugaburira nk'umwana hano. Yego. aze kubona uko abaho. Bazarendo nabo ni abene gihugu. Ukubite kuri aba abantu bose bagiye baza bira bihugu byari byabanje kuza bya mbere byakubitiwe igoma. Yego, Ukubite haba bacanshuro bagiye batandukanye, haba abo kwa Eric Prince ndetse n'abandi bose bagenda baza. Abo bose ubahuze na FARDC ahora cyaza, aba bose babongera udufaranga kugira ngo bacyare mu mirwanire, buri munsi bagura ibikoresho. Ibi bintu byose ubikusanyirije hamwe, izi mbaraga zose zabyaye iki? ibyo byose umbwiye nta na kimwe gitsinda ku rugamba. None se iyo umuntu akoresheje strategy akabona nta musaruro bitanze, kuki adahindura? Kuki Tshisekedi hagiye Abarundi amafaranga ubundi, uretse ko Abarundi bishe Abanyamurenge? Yego, nicyo kintu bakoze gikomeye. wowe nubwo bwose wumva abakubwira ko kayabo kose k'amafaranga, njyewe nzi abakozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze amezi 36 badahembwa. Harimo abarimu ntibaburamo amezi 30 nangahe? n'atanu. Natandatu. Nge rero abakozi bamaze amezi 36 badahembwa, ukambwira ngo uri gufata miliyari 5 ukazishyira mu gisirikare, buri munsi ugakomeza ukarira, buri munsi ugakomeza ukarira, nta mibare uba ufite.
ubundi si uri kurwana iyihe ntambara. Tshisekedi cyambere amahirwe agifite. AFC M23 ntabwo yigeze ivuga ngo aka gace turakomoye tugahaye izina duhangane tunahanganye tugize gutya oya. Babishatse babikora ikiba kikaba. Bakabitangaza ikiba kikaba n'ubundi byo bakora benshi mbona batabyemera. Ariko baracyababwira ati turacyari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibendera ni rya rindi, amafaranga ni yayandi, indirimbo y'igihugu ni yayindi. Mu magambo make nta amahirwe Tshisekedi afite nuko bataragira gahunda yo gucamo igihugu. Turi kumwe. Bo baracyifata nk'abaturage bari iwabo mu gace k'iwabo bashaka kwikontorora iwabo muri Kongo badaciyeho. Ariko nanone iyi ni inzira nziza yo kwicaho yo kwiyomora mu gihe cyose ibyifuzo byabo byaba bitumvwa cyangwa se ngo bishyirwe mu bikorwa. Ntabwo AFC M23 ari abantu bo guhangayikishwa n'ibitero by'amadrone. Reka nkubwire, biriya byabaye, ariko buriya uko byagenda kose ugomba kumenya ko AFC 23 itabuze amadrone mu kirere nayo agenda akora uburinzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Babonye Minembwe bazamuye drone Minembwe, uri kubyumva. Nyinshi. Bisobanuye ngo iriya ya Kinshasa ubwo yaje nyine yashyitse byenda ntibafite ikoranabuhanga ryayiburizamo, ariko intego zayo zakoze kuri Kinshasa. Kira ni ikirego gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ibi byo biranasigara leta ya Kinshasa hanze. Ririya ni ishyano leta ya Kinshasa ibikoze. Wabyemera insinzi? Nje mbona ari insinzi. Drone ya Kinshasa kugera Igoma. Kugera Igoma. Ndi kukubwira ko amadrone agera Kremlin mu Burusiya mu murwa mu Moscow. Drone za Ukraine zigera Kremlin cyangwa se Moscow. Nakwiye nta hantu drone itagera. Ni hehe? Keretse aho batayitumye. Hari amoko menshi atandukanye ya drone. Nakubwiye ko bafite amafaranga yo kuba bagura drone zitandukanye. Ariko nimba babashije kugera kuri drone itabonwa n'iki n'ibyuma by'ikoranabuhanga, ariko ikica abidakwiye kwica. Inzu zegeranye zaho bari bayitumye. Uri kumbwira ko aho harimo agaki. AFC 23 ntabwo ari leta iri legitime. Ni abantu bakiri kwishakamo imbaraga n'ubushobozi, sibyo? Ariko uko iminsi yicuma bazagenda babigeraho, n'ubwirinzi bukomeye cyane byose bazabigeraho. Wibuke ko bari n'abantu badashobora kugeraho bajya ku isoko ngo bavuge ngo nimuduhereze intwaro, sibyo? Ibibageraho byose babanza gutuma no gutumagiza no kureba uko bigenda, cyangwa bagakubita aduyi bakabimwaka. Hari imibare bigomba kubanza gusaba AFC M23, hari n'imbaraga bigomba kubanza kuyisaba, sibyo? Ariko ibyo y'abanyazigoma izabirwanisha imyaka 15. Rero ngiye icyo nshaka kukubwira Samu, ubu nona nta gihugu na kimwe gishobora gufasha Kongo kudeployinga abasirikare ku butaka. Bajye kurwana n'intare kibishoboka. Ubu no kuvuga ngo inzira isigaye ni mu kirere. Ni mu kirere. Kandi Kongo nayo ntugire ngo birapfa kuyorohera kubona drone zifite ikoranabuhanga rihambaye batapfa kubona ngo zibe baba bazifite ari nyinshi. Kuvuga ngo iyi drone nimba yarashe hariye, of course coordonate zayifashe cyangwa se zasigaye bahise bamenya ubwoko bwazo. Yego. Ubu ikintu gihari nuko nukubyiga bakambona iryo koranabuhanga. Ngujya ku isoko kugura igisasu. Yego. Ibyo rero ibyo rwose erega bira ibyo ngibyo ntibinakumvishe ko AFC dafite n'ikoranabuhanga. Urabyumva? Kandi ibijya gushya birashyuha. Inkono igiye gushya iratogota. Kumva igitero cya Kinshasa Igoma no gukora intare mu jisho. Hano no kuvuga ngo uteye ku biro bikuru, uteye kuri nko gutera kuri presidence. Ukoze intare mu jisho. Ubu ikintu kigiye gukurikiraho sasa. Abantu bagiye kwirwa nagiye kuvuga ati batwice duhagaze batwice tureba. Ikintu kigiye gukurikiraho tugiye kureba nyuma y'iki gitero kigoma. Yego. AFC igiye gukora iki? Ese iragoma mu mpapuro ibyamagane? Cyangwa se nabo bagiye guhita bagaragaza umujinya nk'uwo bagaragaje mu minsi ishize Wiringoma amaze kuraswa? Nuko nabo bahise bica abakoroneri benshi n'abandi basirikari bakomeye bo ku ruhande bahanganye. Ibi ngibi turi kuvuga buri bantu bose buri ruhande ruri ku rugamba. AFC M23 iri ku rugamba,
leta ya Kinshasa iri ku rugamba. Ikitwa intambara nicyo gisa naho cyagenjeje make, ariko urugamba rugize rute, rurakomeje. Ku bijyanye n'uburyo intambara yacishije make nuko yarangiye cyangwa yacishije make, AFC M23 ifite ubutaka bunini iri kugenzura, ariko urugamba rwo kuba bahagumana rurakomeje, kimwe n'uko urugamba ku ruhande rwa Kinshasa rwo gushaka kuhigaruririza rurakomeje. Icyahindutse ni strategy, ni uburyo ibyo bintu bikorwamo. Kubw'iyo mpamvu rero uburyo ibyo bintu biri gukorwamo ubu ngubu, buri ruhande ruzajya rwereka urundi udushya, cyangwa se uburyo bagiye gukemuramo ikibazo. Noneho buri ruhande narwo rusigare rwiga ku rundi, rusigare rutekereza ku rundi, bati twe turabikora dute, turabigenza dute, tubitekerezeho iki, bibe bite. Icyo rero njyewe nicyo nakubwira. Nkuko umaze iminsi ubona amabaruwa ya AFC 23 ivuga ko yagabye ibitero za Kisangani, ntabwo ukwiye gutungurwa no kumva ko Kinshasa yagabye igitero hehe, Igoma. Kandi ku ruhande rwa Kinshasa nubwo rwose kuri target byagenze nabi, abavuga ati ariko niba natwe bamaze iminsi baturasa Kinshasa, natwe tukaba tugejeje ibitero Igoma, tunerekanye ko burya na Goma twagira ute, twayifata, yego, cyangwa se twayirasa. Ikigomba kubaho rero, cyangwa se ikigomba gukurikizwa n'abantu bagomba gutegereza, ibi bintu biraza kugenda bite, ibi bintu biraza kurangira bite. Ubwo rero buri ruhande harakora tekinike na tactique. tactique. Mu bintu ntegereje ngiye kureba international communities, international community iravuga bishe umukozi wabo, ntibaceceka. Ibaze noneho n'igihugu avukamo kitavuze. Ubufaransa kwa Macron iraza kugenda ute nanone. Ejo ni muri Amerika nabonye bavuga batariko Kinshasa nayo igabanye ibitero byayo byo mu kirere by'amadrone cyangwa se iki. Kabazo kanjye naka no mu nyandiko bagiye kwandika ko bya bitero by'amadrone bya Kinshasa bitangiye no guhitana abakozi b'umuryango w'abibumbye. Abazungu ndabakunda cyane, turiya tuntu twose badukorera archives, badukorera amarchive, baragenda ahantu babibika ku buryo nawe iyo tani yawe igezweho, iyo nawe igihe cyawe cyo kukuvugaho kiba kigeze, nawe baragufungurira dosiye, nawe bagufungurira dosiye. Ibyo rero nibyo Kongo itazi. Ibi ngibi byose ujya ubona bayirega bagaceceka, berega bagaceceka, baranota. Gusa hari ikintu kimwe cyabahagana, FDLR hariya nta hantu bazayikwepera, bazakwepa ibindi, bazagira utariko iriya FDLR nayo ibintu biroroshye. akantu kabahagana FDLR kangwiza ukuri, FDLR ni ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo cy'akarere kose. Kuko izi ntambara zose ziri kuba FDLR bifite mu mizimo impamvu. FDLR ni ikibazo cy'u Rwanda gusa. Abo uri kumbwira hano muri aka karere, abarundi bashyigikiye FDLR, abakongomani bashyigikiye FDLR, mu batize darimo bashyigikiye FDLR, n'abandi ntazi bagiye bashyigikiye FDLR. Mu magambo make bo ku bwabo hari n'abagiye muri Kongo kugira gusa bafashe FDLR. Turi kumwe gusenya u Rwanda no kugaba ibitero ku Rwanda no gukora ubuyobozi mu Rwanda. Uri kunyumva neza? Bisobanuye ngo FDLR ni ikibazo ku Rwanda gusa, nta wundi muntu, nta rundi ruhande ruzagira uruhare mu irangira rya FDLR uretse ingamba z'u Rwanda gusa, kuko ayandi mahanga yose ku bwayo yumva yakwifatanya. None ingamba z'u Rwanda nimba zibangamiye Kongo, reka nkubwire, umuntu ushaka kumenya gahunda z'u Rwanda ajya atega amatwi Perezida Paul Kagame, ni uyoboye u Rwanda. Perezida Paul Kagame mu ijambo riheruka yagejeje ku bantu, yaravuze ngo bitewe n'ikibazo u Rwanda rufite cya FDLR abantu bose batumva, twakoze ikintu cyitwa defensive borders. Defensive what? Defensive borders. Icyiswe rero defensive borders cyatumye dushyiraho ikintu cyitwa defensive measures. Kandi u Rwanda rwiteguye gukuraho defensive measures mu gihe ziri hagati ya border na defensive borders. Ariko ibyo bintu bizaba ryari?
igihe Kongo yemeye kubahiriza no gukurikiza ibikubiye mu masezerano ya Washington. Uwumva yumve, utumva ntiyumve. Mu magambo make igituma nkubwira ngo FDLR ni ikibazo cy'u Rwanda nuko ntabwo u Rwanda rwitaye kuko abandi bacyumva cyangwa se uko batekereza kugikemura. U Rwanda rufite uko rucyumva, rufite nuko rutekereza cyakemuka. Kwazirongaza u Rwanda rwasize ingamba z'ubwirinzi ubwira komeza kuba ikibazo ahiri. Nibyo nakubwiye. No. Kandi bayishyigikiye. Ari iki nica ahiri buretse ahiri kandi bayishyigikiye. Ndabeshya cyangwa nibyo? Nakubwiye ngo FDLR ni ikibazo cy'u Rwanda gusa. Nimba u Rwanda rwarashyizeho defensive measures kubera FDLR, nuko u Rwanda rubabajwe niyo FDLR. Abandi bakaba bashaka u Rwanda rukureho defensive measures. Sempa ba Makenga s'abakongomani. N'abakongomani. Ukeka ko bari izi mpunzi ziri mu Rwanda zimaze imyaka 30 irenga. Makenga atandukanye na FDLR. Buretse ndi kugira ubanza ubyumve neza. Yego. Zaje zihunze iki? Zaje zihunze ubwicanyi. Bwari buri gukorwa nabande? Bwari buri gukorwa n'abari bamaze gukora genocide mu Rwanda. Bavuge neza. Intera hamwe FDLR. Yego. Nicyo nashakaga. Uzi ko bari muri party y'iyi ntambara ari kuri kuba. Umwanzi w'u Rwanda niwe mwanzi wa AFC 23. Kuko umwanzi w'u Rwanda ni FDLR bakoze genocide mu Rwanda. Uri kunyumva? Reka nkwereke ukuntu iyi site. Uretse nkwereke ukuntu iyi site. Umuntu wayoboye u Rwanda imyaka irenga 20 kugeza arushoye muri genocide, kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umwana we yabyaye avuga ko papa we arengana, aramweza. Isi yose buri gihugu cyose kiba muri Loni gitegetswe kwibuka abatutsi bishwe muri genocide yabakorewe mu 1994. Ese ubundi bari abantu buri uwabagarura wafata nkura muhungu wa Habyarimana akamuzana akaba perezida w'u Rwanda, yakomeza umugambi ko apfobya genocide n'ubundi yagenda muri UN aho bayemeje akavuga ngo ntayabaye ni mubikureho, ni muyisibe ntayabayeho. Byonyine isi yonyine yahita imukubitisha inkuba. Nkuriya rero uriya bari umuntu rwose ukina n'ibyo atazi, ukina n'ibyo atumva. Uri kubyumva? Ariko n'ubundi nta mugayo. Na mama we yavuye mu gacereri. Urabona niba ari ubukene bubishe, niba ari ukwanga gusaza, urabona abantu bagiye gusazira ni Burayi bahabaye nabi, babonye n'ubundi kuzahasazira bakahagwa n'ubundi ntacyo bazaba barakoze, ntacyo bazaba bararuhiye. Bahisemo gutangira kujya hanze, batangira no gushinga ubucano. Nyine ubona ko nabantu bamaze guta umutwe. Bucano bugamije gupfobya amateka. Yego, ni abantu bamaze guta umutwe, nta kindi bakirengera. Urabona bara abantu bari hariya, uriya Kanziga ari umuntu ukurikiranwe ibyaha muri genocide, bari abana baba abantu bari barabihoreye cyangwa se iki, ariko mu by'ukuri abana kandi hari amakuru anavuga uyu jari kuri ya mwana wenyine ubwe, hari amakuru avuga ko muri genocide yagendanaga imbunda, na mbere ya genocide yagendanaga imbunda. Ni umusirikare se? Nuko ari mwene perezida se? Ibyo ngiye rero ntabwo mbizi, nta nubwo mba mbyitayeho. Ahubwo ngewe icyo nakubwira, bira byabo byo kuva mu gacereri bakaza bakajya hanze, nta kundi. Abandi urabona bari abantu bose bari gutegura ikibuga. Bari abantu bose bari hanze. Erega babakoresheje inama. Barababwira batari ko ibi byose mubona twirirwa twihanyaguramo nuko tubikora. Muzi ko tubikora tuba turi kudefanda ingoma yanyu. Ariko ubundi iyo tudefanda ingoma yanyu, mwebwe mwicaye mu gacereri muri aho ngaho mwaracecetse, muba mubona turi kurwanira iki cyangwa turi guharanira iki? Ese ubu ngubu tugize ibyo dukora tukabigeraho, mwebwe ntabwo mwakwifuza kujyana natwe kandi twaravugaga no mu izina ryanyu? Ahubwo niko gutangira nyine, batangira batereka tujoyininge kuzageza bageze kuri ba Badrama. Ni ibintu rero biri aho ngaho bitaba bimeshe rwose. Ndagira ngo ubwire ko bariya bo bahanganye n'ikintu cy'igikuta badashobora no gusenya, ariko nyine nawe urabyumva, nta wabuze inyombya kuyomba. Ngaye nguko reka dusoreze amakuru yacu, wenda turaza gusubira mu kanya n'amakuru menshi n'ubundi arahari. Mu kanya turi kumwe haba kuri Inside Rwanda TV ndetse n'urugendo.
online tv sempre reka ngushimire cyane. asante sana Samu, asante, turi kumwe cyane. Dushimire n'abakunzi bacu ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda TV, turabakunda cyane. Duhurire hatangirwa ibitekerezo. Asante sana.